akashikirizo banatunga umugisha go mutano okusitama na Venerable Reverend Canon Nathan Bobs Mwesije ogunwe Dean wa St. James Cathedral aho murebezi wa Nkole, Bishop Komisa omurebezi wa Nkole, ebitinisane bingi konka nuwe wunyine umwanya go kasheshaka shahaziri emwe ne dakika 20 nkaba kristayo na mnonga batangiye sibizo bari nyumwe bazyo bine kwetwaza bata niyo nshonga eyateto mwanyugu na mnongo kumanya programs oburebelezi omlen period age yo emerireta. Venerable Reverend Canon to Live TV West mkamwita simwe orirota ndereje owishemwe Gideon kana shemerwa mnonga kureba ngo umukashesho na wantayisabantu benji munonga binkureba. I'm so grateful and happy kandi webere munonga ogumiza na programs nkezi kandi mukagumana ngoreka abantu ebikubaho mukama wita simu amazina webere waganjuraje tinkumanyoboka amanyota akabandi ni banyeta Venerable abandi manyabajya Canon byonka konke waje the very Reverend Canon Nathan Bobs Mwesije echo nchetegerezwa ngo obwe omureberezo wankore akamperezo vunanizwa obwo kuba dini hatko kuba dini bakweta the very kan word archdeacon obo Venerable abene bitindisa ebiranga kwereza abantu be omuri yakashesha kabiri 19 nashimirwa munongo kwija Gideon webere munonga munywano witu kana munywano wa benji nyomwa abazyo ebiri 18 ebyo kwezi kwa kabiri 2026 nubwo ikisibo kitandikire nambwe hati kwenda kubera w'amazima hati kireki twasigaze birashata na mwenda abo ko already ikisibo ne biro 20 mbwe naba abakristayo ubu twasigaze birashata na mwenda aho kekire kindi cyawo nyomwaza situngira umugisha St. James Cathedral omukarisa y'obureberezi omureberezi witu wankore the right Reverend Associate Professor tubetu manangu na Diocesan Secretary owishe mu Reverend Canon Edson Abasa twena tubetu yo mu Cathedral ashayi 11 omurebezi natkumurentanda yekisibo atkumurentanda nungi munonga ate ekisibo abanyakaturiki n'aba Protestant nangu n'abasiramu hati twena hati yo mu kisibo konke kisibo nkimanyisa kuwa kwenda kwetegereza je twena when you want to cut across nikimanyisa ngo iwo wenka okwiza kweshizo mamagara gawe garagata narahanga ekisibo waza kucetegereza amagaraga okushizo mamagara gawe garagata narahanga nambwenu nikitwisiya je Genesis neso mufutana keshura ya kashatu harimo omusorongo mwana obwo kureba nambwa abanyakaturiki they go ahead bono baretizu bariguma barisiga habuso nko musharaba ko kama kurgizwe ryo omukwenda kuba amazima nikitwisi yangu tukargo muitaka turagaruko muitaka naho cyamagara gitu tugwe tugetegereze okubaho na no kurgaho tugwe twetegereze ngo tukabaho kandi turyargaho naho cyo bitorakore byo no mu rugendo rwawe orwo bukristayo ningo bwo Kristo ningo bwo busalamu oguma yetegereze ngo rugendo rwawe hina irwarigire kandi ragarikira handa nabwo cyo okutwaza je mwene ekisibo nikituretera amagara gitu reflect on our lives kandi kituretera kugira ngo iwe narahanga wawe nikakwatiki kandi iwe na Gideon nikakwatiki akubwo oryo mu kishana cya rahanga nanyo bundya nyo mu kishana cya rahanga. How do we reflect on our lives? Hati iwe wazo mu kishenge cyawe nambwenu ekigamo cyo kwesibya kinaka kwate no kweshereka okaza kureba amagara gawe ogari iwe narahanga wawe noteka teka ki omuherizota omushabirota omugambero hota karshiwe na mugenzi wawe hari namwene birebi ebiro 20 waza kubiheza orebe akachokore kona akoine narahanga akachokore kona akoine na mugenzi wawe oketisi namwene birebi nebyo kugarukana nebyo self evaluation kureba ngo umuntu wamuhikaje waje tkonka nkakunyaga konka
omukazi wawe konka nkonese haza nayihakana mwene oreba ngo buchokoro bwona wabwihayo self evaluation kana mu kisibo abantu bingi bine different types zo kusiba nambwe hariho arakujya tunyoku ya shayi 12 zo mu kasheshi ninza kunywa mizi ninga ndi hakitakuri 12 zo mu kasheshi kare nderaje ati kuya shayi 12 kusizindi 12 zo mu mwazi tinyine kindarye cyona okwesibya ekyo nkimanyisa ngu omuhanda gwogono gwatora it is self evaluation bishop wotarya wagenderera ki kandi ekindi kya kabiri no basota kugira ngo nzegarukana nogo owuntu enyini banjana oryo no shashura mabanje namuna abasalamu bo binemu eshara eshari 5 prayers konke mwe yinkumanya namwe nyomwaziyo mbe nindiga hakiyanja narebe kimotoka cyango ebe kutwara umushenyi bya sino truck kibe cyandikireho nsanyukanyo okuwereza mune mwene ngo nashemerwa munonga yanahereza mugenzi mutahiwe ekimotoka ekyo kinshemize munonga namuro mu kisibo nabwe as you reflect upon your life nabo garko reflecting abantu abine naku hine amajugabo ngagwiwa mwenjura nyina nishe bakafa ogwe no mwana namwe hari abana benji munonga abahereze senior 4 abahereze P7 abatini buyana omukisibo ogendo yetororo rebo mwana nkogo ojeche wa mutwara na waze kusoma rahangana za kwerezo muki we are reflecting ourselves na mwenu abasalamu boro bageta zakati oba alms giving tubanso kwereza omukisibe boro makumyana reba ngo yine niwe ki wakwata okahereza mugenzi wawe ningo kagenda namwenu harona bendi yo Orsense Church buriya obutwabire obunabendi ya kidikoni akaryo omushiki namwe na hatari akarwara ine myaka 15 yazingama iba kweta bedridden ata ine myaka 15 wagitaho 35 hata ine myaka 50 akazingama atazingamire for 35 years azingami arya kitanda namwe aba Orsense Church omukisibo kimwe bakajya nkatuze kombekera umwe omukazo bakamwombekereje nango na hati hariho mukazaho arugazi nabamwita France rukundo na hati omukazo go neja atwara hesente azagaburu omukazo namugurira nyama ya Easter amugurira nyama za Kristo ejo niyo self evaluation kureba ngo mugenzi wawe ko orje na warje. That's what we need in this life, okwerana kandi ko kubano hereza Gideon de kangambira kakodi wano hereza wano gaba nkachi Gideon najanti I want to buy you breakfast today. Breakfast je idagura werahanga ko muyiguru nansimba hemiji kinanye kino obujuruzi when you give these hands ngo last year Church of Uganda province yona na nanguri tobureberezi bwitu ekabine simu ekurgo mu Galatians chapter 6 verse 9 ngo don't get tired of doing good ngo tureke kurha abokoraji mwen simweje kabebo ndire ate ya hati nergo mu Abefeso eshura ya kabiri kurgo akanyera kikumina okusyake kikumina musandu kujangu to be anchored in Christ. Mwana kureba ngu oyombekirwe na Kristo ahabo bumwe hato ntuyenda ngu omwako ogutebe bamwe stability hamwe na peace kuba bamwe tukabaje tukatunga obusingi hati niyo simwejo nawe cyo Gideon nyinda kubera amazima kugira ngo ekisibeki kitwirize hina rahanga iyo wenka ogira kashaha kawe oboryo mu office toroka hokaki ozo mukasenge koko osabi obohingira musiri tefuka hansi obanzo shabe hokaki obori isente
buri kintu cyecyo no uburyo harigeno no vuge motoka yemerera ko cyari bazwa umuhanda shaba yo twitter hanga ni impura ni kusima ninga ni impura. I want to reflect on my life mwene kisibu all about no kwigarukamo ukwetera mutima uburyo musiramu uburyo munyakaturiki uburyoha okwegarukamo kureba ngo self evaluation za yeteka tekeho usimera hanga ujot nyowe ninyo kubandu berobeho ahabwa abandi Omwachivi West na mnungi wasa kutegitaho nindeba za bashahi munda chika 30 elizoba kativi West you know mugisha kutayesa Venerable Reverend Canon Nathan Bobs Mwesije oguni Dean awekanza asa James Cathedral akashozera haro ombrebezi wankole kan Bishop Komizari nuwetu inakashesha akarina nja kutuganira na mnonga etsibe chitwa twaza tutatu akorata Venerable nkoburebelezi nyuma ubure bw'ikisibo baharente kateka zo kutayira na mnonga bwagambaho abatakwebasa empunji na kivalent 20 kireba program abo mwakogo abo tsibeki emerireta na mnongo gumuri wa TV West na tureba atwaza atani kesi yaine kintu cyo kwenda kwatira ho nkoberezi wa nkole atungweno hata kitwiza onkoberezi bwa nkore hata tuine bishop Professor Sheldon Mwesigwa ombureberezi bwa nkore aine abahumwire abutweta retirees abahumwire hato mbureberezi twina abantu 90 abahumwire kandi abakora tunkigana na makumyana hati so hata abahumwire na nabakora ntwenda kwingana haso mureberezi wankore hata je ngo mukisibomu abahumwire bona abahumwire abahora bahumwire bona naza kubaretera scheme eiba kweta insurance bona basasure abo kuba kumura bagire ndwara zo bukuru abandi bazikira abandi diabetes abandi pressure kandi tibine sente nyingi munonga mwenaje ngo abateka mu scheme bona omwakogo harumisha no hospital harimo ibakweta revival health insurance hata batumu insurance omu bona basashura hata bishop Sheldon na jengo naga kubasha mwene go mwugagwe hato gwagizire na mwene biro bibiri okwa kashatu bona baza kwija abesere kandi no mani ninye chairman wa pension scheme hata yesera abantu abo bona abantu 9 beje hata baherezo papara bwabo bogumana baragurizaho omwirwariri hata niyo plan ya Ankole Diocese kujangu abahumwire bona abato mu scheme bareke kubona bije baragurira ba pressure aiza baraguriza sukari omuswiza mwana hati batabona mwana hati nugumuga gwa Bishop Associate Professor Sheldon hata Ankole Diocese nicyo turu kurengwa abantu abahereza barahanga uko mshanga Venerable Reverend Canon nawe mbakuza kuhumura nawe ari mu line na n'umurebezo wa Ankole Associate Professor that means okuteka temyeke kanija kushanga the Venerable omukaye tukonja kuganira arije buri kimwe kirije yes ati noreba ekigambo cyo kuhumura kiruho kandi in fact ko gukora munonga ninga wazamusira wahinga no humura wari sente notasi mwere buko omurumo nkat ituntumura myaka nkaga n'itanu abaho de tueno ba Church of Uganda Anglican wasemeka nkaga n'itanu no humura mwenu nabwo cyo mwico kugamba hati okumura n'ikirungi munonga kandi nabwe Gideon kangambe kushika kumura n'imbabazi abana bashwara romermu abando sanga bababinga abando sanga babakoma konko kushika kumura no kusima rahanga n'ikigambo cyangu munonga nabwo cyo rahanga twase no mukisiyo muno mwakogu nebyo kusibura byona nibiza kubaje kandi byona nibirungi kana naba bantu 9 abahumwiri hati yo kandi kunkuzeni mbo wa 9 no umwe inza ko wa 9 ne umwe nabwo cyo rahanga simo munonga abintu nkebyo nsima rahanga abo karahanga
nakora mu kitekateko cya buri muntu kandi ukumura nukurungi kandi nabwo uwo takahumwire nabwo shemerire kwetekateka namwe mu kisibo niza kwetekateka uza kushaba bishobora naza kumura niza kubandaye nawe cyo nimba yendezo umugisha gwa Rahanga nimbendezo kubaje nimberezo kushemererwa Rahanga agumeni mu kisibo Ebroma kumyana babere by'ubusingi. Amen. Amazina ni Senyumo Gideon Chalte Lake ebigambo wabyo ni wo muri wa TV West ekikuru ka TV West ntuwenja kwisa hihi na nabaheriza barahanga nkaba bongire kugura kumanyisa oshimukwa no kora ki do's na don'ts na munongo ombere bate byabasha tunamwenda twaguma tushara okwikakiro kiriya cya Pasika ito ka TV West tukuraganisa tuguma tukwisa buri kimwe hakikwatirine neshonga na munongo kwatine kisibo na nobundo buhereza urindira TV West shamushanju twinagiye hangwe nabo gonjaga mashonga agacenchiresha hibiri nasigaye Senyumo Gideon aha akashuzira harukanga mu studio Charity na Lake bagumze na program ya